Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Hobe Australia aho muri hose mu bice bitandukanye byose muherereyemo. Turi ku munsi wo ku cyumweru, abenshi ubu ndabizi kubemera Imana mwagiye gusenga, ariko kandi n'abatagiye wenda kubera impamvu zitandukanye. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Niba kandi bitameze neza, utamerewe neza, ihangane, niko ku isi bigenda. Gusa Hobe Australia irakwifuriza kuzagira ibihe byiza muri uyu mwaka mushya dutangiye wa 2023. Inkuru nababwira nahisemo ko uyu munsi tugarukaho iri gucaracara cyane by'umwihariko mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Reka nkubwire ko uwitwa Yannick Mukunzi uyakinira St Vincents yo muri Sweden ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi, uyu munsi yasabye anakwa umugore we iribagiza Joy, bari bamaze n'igihe babana. Bombi rero beretse ibirori inshuti ndetse n'imiryango yabo kuri iki cyumweru tariki 8 Mutarama 2023. Ubundi reka nkubwire ko Mukunzi Yannick ndetse na iribagiza Joy bakoreye imihango yo gusaba no gukwa muri Heaven Garden, ni kwirebero, ni mu mujyi wa Kigali. Ubwo kubahazi muhita mwumva cyane, hari mu masaha y'igitondo ndetse ahari naho habereye gusezerana imbere y'Imana. Mugenzi we bakinanye ari we Rutanga Eric niwe wamugaragiye, ndetse anambarirwa n'abandi bakinnyi b'umupira w'amaguru barimo umunyezamu wa AS Kigali Ntwari Fiacre. Ndetse ikindi wamenya nuko Mukunzi na iribagiza nubwo uyu munsi aribwo bashimangiye isezerano ryabo imbere y'imbaga, basanzwe babana nk'uko nabikubwiye, ndetse banafitanye abana babiri. Tariki 20 Mutarama 2019 nibwo Mukunzi yasezeranye imbere y'amategeko na iribagiza hari mu murenge wa Remera. Uyu mugabo rero w'imyaka 27 muri uwo mwaka kandi nibwo yagiye muri iyi kipe yo muri Sweden nk'intizanyo ya Rayon Sport, ndetse amasezerano agirwa burundu mu mwaka wa 2020. Mukunzi Yannick, reka nkubwire ko yaciye mu makipe ya APRFC ndetse na Rayon Sport hari mbere y'uko yerekeza ku mugabane w'Uburayi, ari naho akinira kuri ubu ngubu. Ikindi nasorezaho nkubwira ukwiye kumenya nuko muri Nzeri 2022 aribwo Yannick Mukunzi yongereye amasezerano y'imyaka 2 muri iyi kipe ikina mu cyiciro cya gatatu hariya mu gihugu cya Sweden. Reka dusoze tubifuriza kuzagira urugo ruhire, cyane ko n'ubundi bari bamaze igihe babana. Bakomeze kandi bagira ibihe byiza, Imana ikomeze bajya imbere ku muryango wabo. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni Hobe Australia. Mwibutse ko niba uri mushya kuri YouTube channel yacu ukaba unyurwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru tukugezaho, kanda subscribe aho ngaho rwose mu ibara ry'umutuku, ndetse unakanda aho hirya hari amagambo yanditse ngo notifications. Impamvu yabyo ni ukugira ngo ujye mu wa mbere babasha kugerwaho n'ibiganiro Hobe Australia ikugezaho umunsi ku wundi. Reka nsoze mbifuriza icyumweru cyiza, kandi n'icyo tugiye kwinjiramo muzahahe muronke, muzakigiriremo ibihe byiza. Naho ubutaha.